July ni somni pani sang ni somni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan President Louis Barack Obama le ahun laia sarkar official senior te chunga dana le ko don MT chu khovelina thlir meka hemi chungchanga hian Obama pola omthin tuna Trump sarkara National Intelligence Director Nachel ta Tulsi Gabbard alangsar hle Gabbard hian sangni som paruk US in thlan puya President atana Trump thlan tlinani chungchanga danbo chiatna omangalan tir tumin Obama hunlai intelligence official te chuan man la ni in na soya hemi chungchang hian soizui hloa ama President Trump ber hian soinoma ti hlea engtin ngen kalpui zelang ti hriata chak om to khop mai kan hriat angin US President om to zinga President Trump hi beina satlo ber ti thei hial turin Democrats laminan beina sa a bantir tumin impeachment te pon kalpui hial ani kha a President to lo nu Joe Biden a President lai po khan na sataka bein thu boy siam sakania President Louis ni chungin ko ta in lanzak zakani kha kan la hrevek ome Gabbard hian kumsang ni somporuk November tha in thana tramatlin nakha Obama le a National Security Advisor te chon thei to pa soi nom tumin man lana sa hle ni in soya intelligence report siam choble mithiam te thu soi ni om tak tak siam chopin tramatlin theina ni US election na Russia in rol anga ngai na chungchang te po an thedar na sa hle ni in da soya ni Gabbard hian information kan pek chota ka hian kumsang ni som paruka kan sarkar official sang berber ten tum chetak ngai man lak dan chiang takin talana ni a America mi puite du thlan na chuani lo zonga lan ti ran tuma President po America mi puiten thune inan pek anga na thok theilawa siam tumin kumenga mozat chung chu an phiar ruani ti alang chiang hle ni atia he in phiaruk na telve tu te po enganga thil ti thei po ni se chui chiana hetiang thil hi thlen to lo nan danina rem theina sang bera rem nge nge chi an ni America mi puiten kan rama mi puiro rel na rin nan ha le theinan chu chu apoi mo ni atibok Gabbard hian director ani na in Obama sarkar in Trump thlantlin ani to nu President atana lak luani ma sia Trump beina chungchang le khapoi mo hi mi puite chiar thei turin la pechuaka Obama sarkar khan US in thlan puya Russia in rolin soima se US intelligence document a chon Russia hi in rol lawa hriat ani thule in thlan result chungchanga pon in nam noi lo ni in soyani thungani President Trump thlantlin ani chungchanga thudik lo the dar konga in nam noi nia CIA director Gabbard in a soizinga hian President Obama baka Secretary of State Louis John Kerry CIA director Louis John Brennan National Security Advisor Louis Susan Rice le FBI Deputy Director Louis Andrew McCabe te po antela document pek chua hian kumsang ni somparuk December ni kwa Obama hova senior national security team meeting chu thudik lo thedar dan tur soi howan ni thu tarlan ani bok Obama hun top don akhan Washington Post chuan US intelligence te chuan sang ni somparuk in thlan pui result tidang lam tur hian Russia hian cyber attack mangin man la ti an riat thu an tar langa Washington Post vek hian CIA te chuan President Trump hi Russia in an pui ngei ni an riat ruk thu po an tar lang le boka hei mai hi ni lovin sang ni som pasari January ni ruk khan CIA hian mi pui riata walau takin thu chwa an siama chuta chon Trump campaign pui tur hian Russia President Vladimir Putin chuan thu pe ka ti chuak ni in an soyani Trump hian Gabbard thu chole thu soite hi riat pui thu apuang lem lawa Mase Sarkar Special Assistant Nilai Harrison Fields chu Fox News panel zinga tela Obama le miswal rol khoite thil swal ti apho lang chu fak omati thu asoya Tulsi Gabbard polom pui thu asoi bokani Gabbard hian Obama le intelligence official te hian President Trump President nuana sataka beani theina na lungphum an phum thu le hemiatan hian US ami poimo le thil ti thei tak tak te chu man ruan man thu asoyani heti la hian TikTok lama AI manga siam video Oval Office Obama an manlai second somli panga thui video chu ron lar ngala hi Trump hian comment lovin truth social a sera he video hian Obama hian abik takin president hi chu dan chunga lenga ni ti thu asoya hemi nu hian President Biden le Democratic Party hruai tu langsar ten tuma dan chunga lenga nom lo ti an soilai chu tarlan ani boka
hemi hnu hian Oval Office a Trump le Obama chuan lo om duna FBI agent te ron lutin Obama hi an ron mana a hnua Obama hi tanin chunga jail tang kur ser thum rong ha in an din tir le ani Democratic Party lam chuan gabati report hi dik lo thu le mi teril ru hruai koi tumna ni an ti ve thunga Connecticut State Representative Nilai House Intelligence Committee member ni bok Jim Himes chuan he report hi thudik be chan nei lo ni in na soyani Senate Intelligence Committee le US Intelligence Agency de chuan Russia pui pol then khat chuan Illinois le Arizona State in thana in rolantum nian riat thule vote ti chingpen om ti fin fiana om lo thu an soya Russia hian social media sang fake account mangin mi puite ngai dan ti danglaman tum ni in soyania Republican kai hruai Senate report a po Russia hian sang ni som paruka tramaking pui Hillary Clinton ti ming chiata Trump tana campaign lama man la ni in tarlana ni boka khatilaya Senate committee member Republican member zinga tuna US Secretary of State Marco Rubio po hi atelani hetila hian the New York Times chuan tun haya Obama hun laya intelligence report te kha an siam man mo uchuak hle ni in CIA review committee nan soi thu tarlana ni a President Obama khan President office chu san main US in thana Russia enroll dan tarlan na report chu peifel turin thuwa pe ni in gabati le khati chua hian tarlan ani bok engpo ni se tu na zona omta chu Trump hian Obama hi man theyang em ti chu ni tani sangha zakwa somsari palia US President Nilai Richard Nixon chu Watergate scandal wangin abanga khami hnu khan US President te hi Department of Justice in an mi man tur chungchangan ngai to na anin rol ngai lem lova chuti lai chuan President te hi anin rol thiang lo ti na chu ni lo thung US kalphunga hian dan ro rel na lama thu nei tu berber Attorney General le FBI Director te hi President in a ruat US sarkar lai pui President in a kai hruai hnuai na thok kan nia chu wangin heng mi te hi President thu ro rel turang ayan nia Trump hian Biden ruat Christopher Wray chu banin FBI Director tan Kas Patel ruat ti po kan revek ome engpo ni se US dana President nilain President hlui te chui turin ma la thei lawang ti om lawa direct takin ti lo ma se Biden na President lai po in annoya dan le thu pe king ko tu ten President hlui Trump nor boina sajia kan riat to ang khan Trump po hian ma la ni po in Democrats lam po in handem viau theian ni bi kher lawang Nizan Khan India ram Vice President Jagdeep Dhankar chuan President Draupadi Murmu hena banna lekha thona damdoya inen kolangaya wangina mo phurna chel chunjom thei to lo ni in na soyani Rajya Sabha Chairman Nibok kumsom sari palia upa Dhankar hian nimin nileng khan Rajya Sabha in kho malakai hruaya Rajya Sabha MP thar pariat lai churin nomna thu tiam tirin alalutani President hena lekha thelua thujiak chu hetiang hi ni ka hrisel na lam ngai poimo masatur le doctor te thuron angin India dan pui article samruk pasari na ena be chanin India ram Vice President atangin ka bang ta hen ha ka tho chung in India ram President zaom takini na min tran pui na le borok nom tak noya in thrathiam taka kan tho dun na thinlung takin lom thu ka soyani Prime Minister zaom tak le Council of Minister te chunga po lom thu ka soya Prime Minister in min tho pui na le min tran pui na zongjong te kha hlu tak zeta he office kalwa chung hian thil tam tak ka zirani Member of Parliament zongjong ten ka chungarin na ngata du sakna le ngai nan na min hlan te kha ka hria reng na om reng to dona kan ram mi puitero rel na ram ro pui taka Vice President nia ka thil ton le hria hlu tak tak te wangin ka thinlung ril ber hi alomani India ram in economic lamana sadak le tun ma zong ayana sa mason na nei hun lai hun poimo tak ka tong le ka telwe thei hi ni hlo ka in tin lung oi thak ka tia kan nam chanchina in siam tharna hunaram ta na ka thok ve thei hi choimoina ro pui takania khovel mit hmuai India ram din hmuna san zela wanga in chuang tak le malam hun eng taka nei ti hrechungin he office zaom tak hi ka chua sanani atiani Vice President Dhankar hi kumin Mars Thla Khan aim sa dalu ngai khopin nadam lawa Thamasa Khan Kumaun University Golden Jubilee lom na man puila in luhaina tuboka a hrisel na pan ve ta deuh ni na lang Dhankar hi kumsang ni somni pani khan ep tu candidate Margaret Alva na in Vice President tan thlantlina nia
Venkaya Naidu athaka kumni lai hunala neyani hetia banta ka chon India ram vice president zinga Trump mang zolo bang pathum na ni a kumsang khajakwa somruk bakwa July thakhan VV Giri chu president chu adu wangin abanga sangha zakwa somriat pasari July thakhan R Venkataraman po president ta na thantlina ni wangin abangani dankar hi ukil na tho nuwa politics a zuang lut ni in West Bengal governor ani laya chief minister Mamta Banerjee ne nan inkar wangin India ram mi puita hria ta hlo hle a vice president candidate ta na puan ani lai khan prime minister Narendra Modi chuan lo nei tu fapa India ram dan pui hretak India ram ro rel na kalphung hre chiang tu ni ti in na fakani dankara banta ka hian vice president thar thanna chu rang thayang bera nei turani dona vice president thar hian kumnga trama mangle thei don ani nimin khan Bangladesh sipai thlona sipai pilot te inzirna bik thlona chu Dhaka college le school campus atla a mi somni an thi ni in Bangladesh local media te chon an puang he thlona hi F7 BGI ni in China siam thlona ni a Dhaka Khopuya Milestone School and College campus atla khun hian ram chanhudar khatvel khani in India rama chon chahmadar somle chan vevel khani a school a hian zilai no pangan tamlai ni wangin mi somnian thi ba ka hian za aya tamin hliam an tuara thlona tla hi kan ngal boka wangin chiat na thlen hian na sa angrenga mithizinga hian pol thum zirlai po atel anti Bangladesh sarkar lai lo ka chief advisor Muhammad Yunus chuan thlona tlak chan hi chui chen ani don thule thile hliam te chu ralna le tan puina pe kan niang ti asoya Bangladesh Red Crescent Society chuan hliam tur te tan ve bur an khon ngal bokani nimin khan Israel sipai IDF te chuan Gaza Der al Bala chu teng ne nan lu chilta a helai mun hi Hamas in Israel mi an hren ten tompuina nia hriata nia Israel sipai ten an lu chu voi khatna ni Israel sipai ten Der al Bala an lu chil hi mi hren chung te chuan sei selin mi hren ten nun na chu din hun der thong an da ni antia inka hai ne ni theina na malang meng na po he hian ati khaila kang ti hlau thon na lian hle bok heti la hian chok ni tang khan Israel prime minister Benjamin Netanyahu chu athil le ngei lo wangin pumna wangin en kol me ka ni a adin huna tha ti puan ani a ni thum chung en kol alangai don ti puan telani kumsom sari panga upa Netanyahu hi kumin mars le mei thla khan dam doina en kol le zaingai khopin oma hemi tum hian justice minister Yariv Levin chuan prime minister na lo thok nge ani Israel sarkar protocol a chuan prime minister Hrisel na chungchang hi kumtin mi pui hria ta puan thin tur ti ni a mase Netanyahu Hrisel na chungchang hi sangni som poru ka tanga somni pathum chung khan puan ani lova kumina po puan ra ni lova puan zara ni kherlo poin dan bo chen nei ro ani hran lo ani bazari lo thira wangin kan lo me